I hubleye pi warok ki perlok ki was nyau suk wo up I ki khubor how new channel ki khubor ki wakwa open snyau cha pi wacha kem san ngut ki wakhayi to ye xier wakan thup ya ar ngut ki khasi te kamon de pertut ki heiwon sa ki wenei won poi iti xier wakhayi to ki te ton up ye ni khubor hadu wakut khnang wa yo tip ye wasakhiat te chwa wos dang chi ki khubor ladam po emu de pi subscribe your new channels nya bha ye subscribe we ngat how to bell wa em he tu nang wa yo pting cho cho pi yo yigi khubor we le uman phi ki wanang kong u yo yigi khubor wa thame te yo krum de upan slam tons dang I chiki khubor Umantri rangba ka jilla u konrad ki sangma nin kasngi ka khande tarik ubna wanyaw ar haja ar phau a da tweet u he to wa ki san ngut ki bru wa cha kem ki wa emkhti wo khayi to namo wo ya da ya the to yeksiar Neiliang u Director General of Police ka jilla da pentip unin kasngi cheki wa patay khubor wada yo wo kem nyaw tali ki gold biscuit ki wa khia chispa khat nyaw gram iwi I wada poi hado praspa khat nyaw gram baro ha katu ka arphau so tarik yong ubnai wada dep ki pulit kari bhoi dak so kari ki ha u National Highway hanong po ha itha wa Pyrchah kanong po police station hei por kam wa so chiten ijan met hadin wada wa pentip wada ki bru wa wana Assam yo lai che shillong dei wara ye xier wa chalanto hei por wa kanre ya kawi ka kari da chem wa uwi ubru uwana barpita Assam uwa pertuit kam u Abu Bakar da mure u ye iksiar hasni tempong u kat kam ki khubor wadiyo iti iksiar to iwa wan nabari iwa khia praspa gram we iwa chongdor san phau laktangka hadin wada takit ya u da khana uwa iti iksiar da ha u yo lai uki cha usa jahan wa usadik ali habar pita Assam kamte hadin wadiyo yikini ki yutip da lai tho ya usa jahan na barpeta Assam de we yekre lang waki pulit ka Assam we de yo le wo kem ar phau nyaw laktang ka na o hadu wapen mi ya kani ka khubor de yo wo kem ya san ngut ki bru wakan thup ya le ngut ki wana barpeta wa ar ngut ki wana shillong ya ki wana barpeta da tip pertu ya ki kam usa jahan Sadik Ali wa u Abu Bakar kat wa ya ki wana shillong wan da tip pertu ya ki kam u Aziz Lengdo u wasa wa chong halaban sakawi wan to ka subalin kharbani ka wasa wa chong hamaulai Chirup wa ki bru da kem lang le ye chiphau tali ki mobile phone ki wa da penem kam ki hei wo khayi to ye iksiar u DGP da pentip cho cho u le wa ya ite iksiar da wanra ki na Dubai depte lai ki cha Bangladesh neite wan da penpsia ki cha India kam wa man kate ha Dubai da chongdor iksiar so hajar so spa chiphau tangka chi gram man da poi ha Bangladesh da poi dor so hajar ruspa tangka chi gram wei man da poi wan ha India da poi dor hado san hajar chispa ar phawi tangka chi gram iwa mut kiti ki bro bon bhayo nongki u DGP de pentip ule wakiti ki bru wacha kem to ki wajo khayi drugs wei kat kam ki sabut wadiyo kiti ki bru da mut ki wo tho so spa ngut ki khanro na shillong yo pha pan khayi drug wei yo pha pan khayi xier Pyrchah an yaki kam wa man katte kiti ki wacha kem da dam chwa ki wo dai drugs depte dai ki dai xier hadin wada jor wa kem ki pulit ka Assam ya ki wa dai drugs hadin wada takit ki pulit ikite ki wacha kem da chem ye rukom khayi to ye xier we ite to na Bangladesh cha Meghalaya iwa da poi wan cha Guwahati depte cha Siliguri we hadi neite da lai I cha kleng ki benta kari